Uhimanta Biswa Sarma hawakli long iman haperdi ke Assam mo Meghalaya hewa hakini gisngi nami boni od inam khamtam gi wana Assam go sia sa Meghalaya doongu bon gi por baha usuki baryo ong yi doongu wada yaklam wa menteri rang ba ke Meghalaya wada yale wolai upen he ya wada depjia yomon biang kam na chwa doong le walada ong yi gate daw chem chitam gi wana Assam wa em gi por baha usuki ne ba bon gi wana Assam ki wala silchar deup sia na Meghalaya kam te doong wala da bon keten ci bon keten daw pen si cho yai long iman hawakli cho gi bathok kubor doong wom to open bor yi o klamu le ba iwan wo ongu ye iwa wan ra es nyau tho bakla iwa daw kta hado e men sen gi bru gi wana Assam ki wala tu na Meghalaya na ini idaw doong wa MK mo sundong u le ba o to sen bahalang o to menteri rang ba kejela wa to uklamu wa MK muklam wa uklamu wa MK dewa penrap wa kreu dewa klam da bonjaj yowan ra ye suk মই মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতি আছো চৰকাৰে যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে পৰিস্থিতিটো যাতে স্বাভাৱিক হয় কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা কমেন্ট দিলে আৰু অসমীয়া মানুহবিলাকৰ ওপৰত আৰু বেছিকৈ দিগদাৰি কৰিব সেইকাৰণে কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তাটো বেছি ভাল কাৰণ আমাৰ অসমৰ মানুহ শিলচৰলৈকে মেঘালয়ৰ মাজেদি অহা যোৱা কৰে গতিকে আমি যদি বেছিকৈ কমেন্ট দি হুলস্থুল কৰি থাকো তেতিয়াহলে পৰিবেশটো বেয়া হয় so sometime you should prefer silent diplomacy so the situation of Wayanad is not you do not provoke me to comment because any of my comment can jeopardize life and security of Assamese people who use to travel through the state of Meghalaya so I have to be cautious moi kono সামাজিক সংস্থা নহয় ছাত্র সংস্থা নহয় I am a chief minister of a state so I should not give comment where there is not necessary and I should give comment when it is necessary but I am silently working to ease out the situation